turi kumwe na couples ya Trezor na Nyashimwe. We are with another couple of Trezor and Nyashimwe. hasi namwe tubakire. May you rise so that we can welcome you. hasi. Nyashimwe yapfukamye hano tumusengera aje i Kigali gukora ubukwe. Ndabizi bashaka kuba badukurikiranye. Suje ababyeyi banjye aribo bari abashumba banjye. Umuryango wanjye Imana ikomeze ibahe umugisha aho bari. Ndabizi ko banezerewe kubona turi mu materaniro. Umucuranze ariko yemeye mufite umukwe uri sawa. Igitangaza. Ekanisa mukubita amashikandi ufite umukwe sawa. Abana bo bakenewe apana imisasi nyine imeze ukuntu gusa ntuhindure transport iyo utangirira hari wawe ariko gumugenda Imana gumugisha. Turi kumwe na couples ya Trezor na Nyashimwe. We are with another couple of Trezor and Nyashimwe. hasi namwe tubakire. May you rise so that we can welcome you. hasi. Nyashimwe yapfukamye hano tumusengera aje i Kigali gukora ubukwe. Nyashimwe bowed down here. We were praying for her before he went to his wedding. None ndasubira mwakire ahagaze hano. Now I'm going to welcome her standing here. N'umutware wawe muze rwose tubakire. Bring your spouse so that we can welcome you. Hari ubundi mwabonye aberewe gutya? Did you see her being looking good like this? Let us Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Ariko mukomeye Imana amashi kuko mzifuza. Yes. Hari couples nyinshi zo muri 2024. There are so many couples in 2024. Ariko this is the one of the best za couples za 2024. Iyi nziza cyane uyu mwaka. Mwumva uko mvuze? Did you hear what I said? Ntabwo mvuze ko ariyo yonyine ariko ndavuze ngo nimwe muri za. I'm saying it's one of the most. Nimurambura ibiganza gira dushima Imana ku bwabo. Let us raise our hands and praise God for them. Nyashimwe. Praise be to God ko yabanye namwe, for being with you. Yabagiriye neza. He has shown his kindness to you. Ndagira ngo muri uyu mwanya I want this moment. Nakira ababyeyi be. I'm going to receive their parents. Basabye gushima. They want to give their thanksgiving. Dute tohereza umwanya wo gushima. We are going to give them time to give their thanksgiving. Ariko ndagira ngo mbere bari kumubatambuka. While they are coming forward. Ninde young couples yindiri muno aza twakire Nyashimwe na Trezor. Abantu ba young couples nabo ni bande? Yes. Bamwe ko baravuga Nteziryayo na Nyambibi, abandi bakavuga nabo ni young couples. Siko bimeze se? Bakoreye ubukwe umunsi umwe. Abandi ko baravuga amahirwe na Moria. Reka nsabe mahirwe na Moria na Nteziryayo na Nyambibi baze batwakirire ino couples yacu hano. Mutambuke rwose, please. Moria, I'm waiting for you. Yes. Uko ndabizi ko bitorosha ariko ni muze mubatwakirire. Mubabwire ngo twarabishimiye rwose. And say we are glad for you. They are one of the best couples also of 2024. These are the one. Ni muadubabere mubabwire ngo Imana ibahereze umugisha. Turabakiriye. God bless you. Hallelujah. Yes. Amen. Mwakwisubirirayo Imana ibaheze umugisha. You may go back to your seats. May God bless you. Thank you. Namwe muracari young couples. Reka twakira umushumba baze gutambutsa amashimwe yabo uko mwabiteguye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Tugiye gushima Imana ndetse dushimire n'abantu. Bwana asifiwe. Mbere manje gushima Imana ko nakize imvune. Hallelujah.
rero nyuma ya operation nababaye nk'ibyumweru 3 mpambiriye gutya, ntibyari byoroshye, nta gusinzira, ariko kuwa gatatu nsubiye muri controle bakuraho amabande, ati rero ukuboko kure kure, ubu ngubu ko ndabasha kuzamura. Haleluya! Rero kubw'ubu ndashima ko mwatubaye hafi. Sometime hari igihe abantu banereka urukundo bakanyitaho, I feel like I don't deserve it, nkumva nkaho ndabikwiriye. Bwana asifiwe. Ariko kuba mwaradusuye mukaduhamagara batarabonye umwanya, mwatweretse ko mudukunda. Imana ibahe umugisha. Haleluya! Ikindi, mu cyumba cya mukobwa wanje hari handitse ngo faith it does make think easy, it make think possible. Kwizera ntikuza gutuma ibintu ngo byoroha, ahubwo gutuma bishoboka. Ntigutuma ikibazo cyoroha, ahubwo kirakemuka. Ntigutuma indwara yoroherwa ngo ipfupfahazwe, ahubwo irakira. Haleluya! Uko kwizera bahagazeho niko gutumye bari hano uyu munsi. Bwana asifiwe. Ku buryo ndibuka umunsi ambwira batangira urugenzi rwabo, arambwira ngo dad, do you have a time? Yes. Arambwira ngo ngiye kubwira amakuru. Ati hari umusore tumaze iminsi tuvugana. Atariko namubwiye ngo yes. Ndamubwira ngo I trust you my daughter. Ndakwizera ko uri mature enough. Atarambwira no wariwe. Ndabizi ko utakwisondeka. Haleluya! Rero nyuma yaho mbona telefone ivuye Kigali. Se wa Trezor ambwiye amakuru, nawe Trezor yamubwiye. Icyakurikiyeho niki, nashizeho schedule y'inama ababyeyi ko turi bane hamwe n'abana bacu. Tuyikora ku murongo wa telefone, batubwira amakuru neza, turaganira, turabasengera, bakomeza gahunda zabo. Bibona kuja official. Hanyuma barasaba, icyo gihe twababwiye amakuru mwese. Rero ibyo mwakoze mushigikira kubaka urugo rw'abana bacu, uyu munsi murababona bari hano. Reka duheze Imana icubahiro. Haleluya! Turabashimiye ko mwadushigikiye kubaka urugo. Ikindi ndashima Imana ko ejo hatambutse itangazo rivuga ngo visa zose cyangwa se ibikorwa byose muri ambasade ya Amerika birahagaze. Hari indwara y'icyorezo yateye, noneho bisohoke ejo bo baraye bashitse. Baravuga ngo n'abanyamerika bose bashaka ubufasha birahagaze. Ofisi ndizirakinze ndizazikora kwanga ko bakwandura. Ibyo bibaye baje twizamura icubahiro. Haleluya! Bino bukijukwe bwa Sister Odette hari muri corona, umunsi ubwe bwabo bararekura tuba abantu 300. Icyumweru cyakurikiyeho abantu bakora ubukwe mu mazu, abandi bakaba babiri, abageni n'ababyeyi bombi gusa. Rero kuri ibyo Imana yakoze twizamura icubahiro. Haleluya! Rero mfite amashimwe menshi ku bana bacu. Umunsi banambitse sapu n'inkoni, ariko byanibukije byinshi. Hahise haza pica nibuka ko nigeze kwambara indi sapu hasize imyaka 30. Iyo sapu yo yari iteze gutya, ireba imbere. Iyo nkoni nahawe icyo gihe yindi, iyo yagazi iva mu muriro. Hanyuma iyo songa mbere y'isapu ndagenda ndazunguruka, nza kwibuka ko hari urungano rwanje bo batagize amahirwe yo gushaka no kubona abana no kubona ibirori by'abana. Ariko nje wagize ayo mahirwe nkaba ngeze ku birori by'abana, ndavuga ngo Mana kuzamura icubahiro. Haleluya! Rero nabageneye impano ndike kurondogora. Umuntu yegereye aho nari nicaye, rero bana bacu, iyi ni impano, harimo ubutunzi bw'ubwenge, harimo byinshi bizabafasha mu buzima bwanyu, ndetse muzabyikishe n'abandi. Imana ibahe umugisha. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Twese ni ugushimira Imana. Ndavuga bukeya
dufite amashimwe menshi mu mitima yacu. Ndavuga amagambo makeya hanyuma turaje gutambira Imana ubwo Imana yadukoreye. Amen. Shimiye Imana yuko Imana yabanye n'abana bacu aya mezi angaya twabasize hariya nyuma yo gukora ubukwe, ikabarinda bakageza kuri uyu munsi wo kuzanana. Imana ishimwe cyane. Ikigeretseho nshimiye Imana yuko Imana yabanye na pasiteri, ntabwo byari byoroshe. Umunsi akora impanuka niyo munsi bahereza abana viza. Nukuri tugira ibyishimo kandi harimo n'umubabaro, ariko nshimiye Imana yuko yatugaruriye pasiteri, tukaba duhagararanye hano turi amahoro n'ibyishimo byinshi cyane. Ikigeretseho nshimiye Papa Dorine, nukuri twarabanye mu kumugwaza. Buri mugoroba baraza bombi na Mama Dorine, akaza agashira abana mu modoka, tarebe ngo n'abana b'impinja akabazana. Buri munsi twegeranye hari umwanya, buri munsi akaza akamureba. Nukuri ndamushimiye, Imana imuhereze umugisha. Shimiye n'abamusuye bose, ni benshi hafi itorero ryose. Mwarakoze cyane, nukuri Imana ibahereze umugisha. Abapasiteri bacu ndabakunda. Umunsi akora impanuka nibo bahageze mbere, birirwa hamwe nawe, ndetse umwe yarasigaye yiranwa nawe kugeza nimugoroba. Nukuri Imana ibahereze umugisha. Nari mbakunda ariko urukundo rwarongereye. Imana ibahereze umugisha. Abantu bose basengeye abana bacu kugira ngo baze, nimuze dutambire Imana, barahari. Yesu ashimwe. Mumfashe tuzamurira Imana icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ntabwo mvuga byinshi, wenda tuzavuga undi munsi hatari abashitsi. Dushimiye Imana yadukoreye ubukwe bwiza. Dushimiye Imana yaturinze mu rugendo rwose rwo gutegura n'ubukwe. Dushimiye Imana ko yarinze papa mu mpanuka tukaba duhagaze hano twese turi bazima. Dushimiye n'Imana yaduciriye inzira, ukaba narazanye n'umugabo wanje ntiyaba gutandukana. Imana ishimwe. Haleluya. Hari abashyitsi ariko kadufata umwanya muto yadushima Imana kuko ni icyumweru cya mbere duteraniye hano. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Uwavuga iby'Imana idukorera buri munsi sinzi ko yabivamo, kuko hari igihe abantu tubona ibintu byakozwe tukagira ngo byari byoroshye, ariko ntabwo byari byoroshye. Amen. Guhera igihe yaje kundeba bwa mbere kugeza nonaha hagiye hacamo ibintu byinshi, ariko hamwe n'Imana twabinyuzemo neza. Turashima Imana ko yaduhaye ubukwe bwiza, bagira ngo mwarabibonye. Biriya ni ibikorwa by'Imana, si twebwe abantu. Amen. Ndashima n'Imana ko twabashije kuzana hano muri Amerika. Murabizi ko bitaba byoroshye, ariko Imana yaciye inzira. Amen. Igihe batubwiye ko twaba ready for the visa, nyine nibwo papa yagize ikibazo, akora accident. Byaduhagaritse umutima kuko accident yageze ku mubiri no gupfa umuntu yapfa, ariko hamwe n'Imana, Imana yaramurinze kugira ngo ibyishimo bitaza guhinduka umubabaro. Amen. Rero Imana ishimwe. Soza, ndabizi bashaka kuba badukurikiranye. Suje ababyeyi banjye aribo bari abashumba banjye, n'umuryango wanjye. Imana ikomeze ibahe umugisha aho bari. Ndabizi ko banezerewe kubona turi mu materaniro. Murakoze.
ariko yeme mufite umukwe uri sawa igitangaza kweli ikanisa mukubita amashikandi ufite umukwe sawa abana bo bakenewe apana imisasi nyine imeze ukuntu gusa ntuhindure transport iyo utangirira hariyo ariko umugendo Imana igumugisha kandi turirimba mwebwe uyu muriro uciya mwasubira mu karirimba se turatamba Imana ibamugisha Imana ibahereze umugisha Imana ibahereze umugisha Imana ibahereze umugisha